Thereni Phai Thongkebra si Arni Center for Studies in Karbi Language and Culture along Chiklojon Trok Mate 6 months a course ke Charlie ang deng asat lang along top 10 kachepalong do na tumaphan karchomai kang nipon. Karchomai along aluhi sarpo man peng pen Karbila medamai chunbang kam singinti chitondun la solong Karbi Autonomous Council Lumbajong constituency MAC Johnny Timung pen kichinglok Karbila medamai Lumbajong long ri amai phu Sarsing inti Karbi Farmers Association chunbang soron singrong pipen kichinglok kaprek man kidodung chitongdun. Center for Studies in Karbi Language and Culture Director Long Singteron kachephaim phupona mailong aluhi atu marideng pen top 10 mate rank 1 kachepalong pujarong hangpi lapen top 2 mate rank 2 along kachepalong do na bangpu sona Singteron atuma phan aluhi sarpo kamsi inti lapen MAC Johnny Timung atu marideng pen karchu tikang paduponlo laso hut certificate mementos pensi archopon Mayalong Director Long Singteron pen lamprang ke jayalong kopia potsi nonapong result kipi kederchet alam pen kichenglok kaprek akisung kachetong alam Mayalong than tiklarpon Lason si MAC Johnny Timung pen Center for Studies in Karbi Language and Culture along ke Charlie pen kilong a certificate akinang sot alam than pachini dikang lan chot kali Karbi alam kang cholim aputhak tame alangli than tikang lo আজি মানে মার্কশিট আজি পৰা দিয়া হ'ব আৰু টপ 10 নাম যেটো স্কোৰাৰক আমি আজি ফেলিচিটেট কৰিছো মানে তাৰপিছত আমি এবাৰ বহুত ভাল পাৰ্চেন্টেজ পাই 99.42% গতিকে 862 পৰা 858 পাছ হৈছে গতিকে এবাৰ বহুত ভাল ৰিজাল্ট হৈছে আৰু এটা আমি দেখিছো আমি যেটো যে আমাৰ দেশ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তৰফৰ পৰা যে আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপ হোৱাটো এইটো হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো News report Karbi Anglong Live